adwene mu ha tie no de me metufu se dwane fa wo bag gini dwane je wo krankwa eni obi ntini ho kodi obi ntini achi emiya munkuku nkwase wuo anase yemfa ema wo medidem obi ntini emani bi di akira di achile na ekowiase a na akofa wo hawo eni duma aje ne maame approve ale di sewo krewo naga na do time bia o case bi o ba woni ma ya obusa ho say why na cancel sankrofo we mo Sompa FM na pani be kura mpo na je sa wade we na my lady sere na wo ka no enei yesisu a ababa wo hu na topato and on the average a soft will be more crumpa means a woman, you will go down to a woman on my wadi egu. Now you know I want to say. Nina, you said they are not matured. And the best, our dear and yet a good year. baby Our day is serious business. It is a wakana sabe, Wunimun, what Jinimun in Rua and Cohop. And Kose will be Babema and Kose will be Ababawa. My lady, Yanko Shelby. medasi abla body for kwapi out to be friend my friend no so or being Nkomo we your friend or friend Mr. Jump at Tema so mami medical achia ye tiefo ne ahwefo ne adofo a abre nyina wo mu eta wachi a emedwumedie ekoso na enne ne da epon so no ya de bia ya ehu ehia pa aware eye huhumu asem echese Onyankopon ko na hye aware ye nyina ye tie Sompa FM nipa mienu beka bomu no ma ba be ye nipa baako eno chese eye spiritual eno ntino aware no se ne udi kaka no se wunyini wo adwemu huhumu physically anya dia ya wo betumi aware akoda ya wanya emfie edunan so wo ya ya nhwe se ne sitie just physically no onya matured na ebiemu so no enam se aware enye agudie nti no ense se yede aware edi agoro ansa na obekọ aware mu no ne wohu se sane me ya ye bobo sui ne bia na chese nka bia nka wafa ebi mu na so ne no enkoda sen emrante ne maba sen wo mutumi fie enya adaje ma wo mu awofo etete wo mu eno ense wo mutumilika ne kodu ba bia yese ne anka se ye ware no mo ankasa aware ansa na wo mu de akwa kire wo mu busuafo mpo ya twempra sana wo mu akofie wonyina emmoa emantete no nyina ye tie Sompa ne ya kan se awade nkoa ne institution a ya ma okrata ans e wadwene mu hunamu huhumu a wode kwakọ ware eno nti no wonnim ebra esese wasadie wo awade mu kura wo ye wadwe nyina kire wo se awade nyina ne se oba ne bema ebeda na omo awo wona ka kire wo awade wuwo wanwo eye aware eno nti nya enemu asem nko na ma aware me pacho kan we boni nso woni mu kan eno ne se ne efata ono nko a ono ne yeyo nko na chese ope e ba ne sa no a aware no entumi enkoye wo kwa aware e se otime planning wono partner no e de be ne simoni so enye de bia fama me nye de bia koye sei ememe bushia we ye me maami david be ma no wo abushia oba no so wo abushia enti de be na mo de ba epon so wo ye adwuma be ma no ye adwuma at least no wo betimi apeske bia to ba bia mo de be yetwa mo wo kwan bia so eduro ne ade a we bua we na we bua we de
ɛma no yɛahyɛ pop ɛna yɛnsa no yɛne dendenden ɛna bɛrima nko a no wonder sɛ awifoɔ mu deɛ ɛmɛma no wugya yɛyere no mu bebree ɛnam atete nti ɔbaa sɛ woanhwɛ yie no anhwɛ wo kunu yie no anto boase wɔ anima bi mu a ne ɛbɛbiara no daakye yadeɛ no wɔsoro gya hɔ no ho ɛno nti na ɔhene ni sɛ ma ɛfɛn sɛ hwɛ wo kunu yie na sɛbɛsɛbi wɔtumi aware wo akyɛ nti ne yɛ ka ne sɛ ɛsɛ ohun tam ayɛ sɛ wo bie wano ɛsɛ ohun tam ayɛ sɛ wo di buo mako ɛsɛ ohun tam ayɛ sɛ wo siesie wo kunu ɛna ebie mu soso no ɛsɛ sɛ wo kunu abusuafoɔ no wo buo mu a ɛhwɛ sɛ wo yɛ mature sɛ ɔmo na abɔ bra ɛna ɔmo atete bɛrima yi ɛna wanya no nagging wife wɔbɛka saa na no kɔ ho tintiri nyinaa bɛma yi bibia ma na ɛnyɛ ne fɛ ɛnɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ bɛma no wɔnyɛ dɛn atete nko a bɛma bi nso ɔno mo so a ɔbɛde tɛ ɔbɛyi a wɔyɛ sɛ na wonyɛ mature we are mature that we wani wani maybe who put good maybe so and no about told when now and me say and me quite say and now me could say Debbie may I find it for because I had to say we friends and cry and ya drug a cry now fat bɛma free obey free and tell na mo transia mo brabo no ya mo bon mo ba bebo obi anya perfect and awura abrantie don't look for a perfect partner now we understand the ne chese nema yenkoye na awade no so no obi ahu ne yonko esuban enwie da ansa na wo mo de akowuo de bia wi from eba now na so plan na hu the solution to all those problems the banesa ne dia awade no so no ebe wie pay amoni ajo pe so awade ye de na ye ade ya onyankopon ya de ma wonti from pai bomb so eta akire ne wunnim ne ne wonti ase bia okwadurade wa onyankopon obe kire me da ase Nana Brampa my lady ye tetemma ne yakasa kire mema my lady baby kakra metimi aka ne se awade a ye ka ho asemi my lady tete wono na nka ye maame mo ene ye papa mo ananka ekosra awade de maye eyi akonhoma enti se nipa no onso awade se obetimi aware oba amana ye yie malady ebiem sa telephone ye ne ye yusu abai malady anu so ye obi a why wadwen se ubetie wo yire call na wo yire so atie wo call dia malady wususu wunyini se wo wade ebi se phone no ekura no ebi ode ye business call bi aba na hwan ne frɛ wo se de na wo ken hwan ne frɛ wo malady sa ne ma we nyina no egu awade emie hu se entitentete entimi miye hu se wanyini enti so yo oba wo ya brantie na so te sa atwe ho firi ho na ehu so wanyini na malady ade ma ko ese ehuni oba ne be maturity in marriage and Nkomo ne yedie anase in every relationship we are na sa utumi ye mature di woni ma wo ye nyina di adanse se wunyini ena wako na yesi wokoto nso so de ye nso a obu ne pre ti no nyini ansa na wako wuram sansa wade ana ye wale no enya gudi 05519319310548 931931 so ubetimi abasubi and 0248931931 0551931931 pacha uba baby a wujina se wo TV ana watwe wo free TV na wo mentie wo radio set no so a na no so watwe wo free ho na yetumi ate de wo ka no eyi pa ehia yen nti na eno so wo betimi abasubi 0551931931 enwa no free asaba mo kade mema bi wa o owa amene ye nya na temu wode enye se da Yenina ye tie Sompa. Hello. 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 Hello.
05549319 0548931931 B2B. Abasu. Hello. Yes. Hello. 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 Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho Papa Udi Yenti. Me Pacho. Mami bisa say. Say na koba sabe ma sope. Na say bi kura wo da no and na what na. What me ta say ai. Said asam na wo kan minti o. It is a winye serious ah. Did you mean you got you? I don't know about that, man. Anything. Hello. Pacho Udi Yenti. Yenti o jina ye kakra ni nti o. Yeah, that's Sani mimi nimetoka faiti. Pia kila dini na. Mtu sisi sana obanu fano so deni mchini. Awa ya sani mtu hivi. Sina misamba kwa sababu disapoti hapa misamba kwa. Sompa. Hello. Hello, nini? Pacho Yenti o. Ndi makasa bezi ba nyina se. Yo, Yenti o. Hello. Ya te onka o kasa. Ya dama se ne nchacha amode che ya wie so. Ya mi nchacha mo. Onya mukasi pa. Ma me wahini ni ya da wase pa. Ya wie so hwan ka pa. Me da se. Yenya ye tie sompa. E we start me tu ama. Yo, nyami nshira o. Onya ka se. Amen. Hello. Yamfa last two. Hello. Hello. Pacho Udi Yenti o. Hello. 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 Wati atumu. Kwa! There you go. Eje abua ite say. Mane so. Oba e show iso ayi obodua. Abi focus ya. Kasa preko, snap. Quran and the Bible pede e. Acho me use Bible. Koyan sorry. Acho ko president Bible. My guy. Na nse me ko different church. Na fe ko different church. Ada be kasa ko president. Ya utu muja president this fie say. Ya give us fans 1 year dem my. Etina wo na okobe me yaf. Yenya ye tie sompa. Asole na president. Sompa FM. Ekuobe hu na. Yeah. Ena mi chia won ye yaf. Yeah. I need them referee. Eya mo buka no krewate. Asole e waja no 1 year na udewo. Wonimu yaf fo nchia. Onko president. Ko president. Hey, asole be na zeti awoko. Bo asole.
Newcastle and Granda in like girls school asol ndi di say so no the pastor number 1 but so wuni ma asol ni di o pastor no my fire wuni ma asol ni di wuni mo asol ni di Grace Chapel Grace yeah chapel mo am o si asol no fine in Granda girls school asol e friend 8 Grace Chapel mo friend my fa babro mane Beja koso Bodin Ayame Udin Yabwa Alexander Ikra Bible Yenina ye tie sompa sa seman bekan no kranko a mi intro nyame boa me order Alex asambe ra dia bedai ma pacho ba boni amekom men pese meka na mi yanom editu omofo uko braboni pacho ade na akokro pacho korone mi moko no braboni awakomu ti ewo ho bidie free school no code science na wuja kon mi ko du form 2 JHS 2 asa mi tai nti bidie ayi na e ma mi flika so like that ma e be so me kon e de shame blipum okay ani le dina kwa say die phone mobile phone na mo de agent crofo anti uba Yenina ye tie sompa paso no 80 African is nti okay o sense semnan se phone pepe na le pray awo ha na dia wa na shame blipum na phone an ka to shame blipum awo da kujina kwa anje izo bi etwema panyino akola etwema awo da akire no atafina na janu 50 cent mi abaso nti mi na ya twa to so uno a e ofa ma felo na jaru ni 50 cent number na na abaso na nya asa on pictures na na ya aba na e da to phone na ni nti ya so we say so ba ma so mi say na tu na right now na wa ba ma felo na wa me no wa de dia no ni dia na me ka say dia semnas na ton ta na ton o 30% na emblem so na ton 30% tibinu ka say na ma ro chip anu wi bi a she matla ahwe semna nda she mbotom different nti phone was the same thing na phone so a she and the same nti bia okasa mama to agi Ghana na kati Ghana nisi masa kati Ghana na masa nje nti aduma ya wo ye wo ho bodyguard you do achi I from Galasman mudina no Galasman mo Galas yo this udalo what is okwa na feel the heat Sompa ba na mo phone na Sompa FM na this yo why are the mo kasai ma me bet na fi na sompa ye ba hwa de say akoye confession galore ade che bi obi be confess sa eye pa ma me bet na fi ti mi bla ba ko ena ma me de ni sika ina ade hwe ni school ti mi de school na ma nko to ko chere ze me nyanto ba se o le meto adum ma me nko nkran bi na ntana nkra ya mo am no I meet you last time ko yi last ni na ayo obet ko na ni justice name abeku ya ba Sompa few times I am there na me se me ba dik ma ko be ko ana me salon ye edme bi ana ase ene ya tament is 2 years 3 years there justice abeku kakari no child at the senior high school test test I'm having to think that more na ade achi no awuda dem awuda dem nti mama me e bo asesa na msale me hwi bi
Yenina ye tie so sompa. maame na mo dia dada obi say oba fo no atam onso kokobu tuye wa beta na cha television wa de wani mai wa de wani mai etu oba e wa say continue trans you man say dey point to set na do kokobu ba obi to nyam na bramba my lady say me ko kan kokobu na shemu anam ko ende my lady me yende as you see idea afe na epumpunu so poni suma o no kra my lady na bibi antimi ye bibi wo ho nipa ba buru ya pa my lady ebenya wo so abrantie wo wale wo oba yo ukokobo otu esense uto ebe ma kula ese waja fie sei na sense give mra emera me trans yeah na solo mo ko bia no so be ma scan na able mo de ba tena se un po de ba so sa de ma me kra wa kasa ama bi ya se family patro that Dr. Solomon ama scan se family na wo de aso aso o da be me de me yes onye sa sense givers ma young boy yeah well wa boni e chi kwa yeah right be shimu fu ya traffic wo de adwa no tike na ina akpo we na ko on sa be tua wo at saying na senyempo a yemon common fan wie sima eduntama da ye ne no apomoden passion ko na kopon fa ye nso na one side to me aka ye nura hodo enum a ewo edwa so emu ni nyina ne no ba be di ho nkomo ye bon komo dia fa give us about me schedule boana regulate immune system malaria typhoid and I joined this a bit to us here and I think to give us GC mixture and I to give us GC capsules and so it me aboa na and then we are ring and a bit to us and I forgive us P capsules and I forgive us co capsules and so it's me aboa na and so a mema one more the offend say erectile dysfunction or mema you to me ewo from the bit to sa how na say and so the free honum na afen so koko ni amama ya woni pedua ne mu no etu ase na fe we oba o ye be ma waten kasem ekofoma ebetimi aboa na apagya mu ntem sha ba bi eto nno bi a ewo oman Ghana mu ne titru pa ne Herbal shops hodo no kwa insiste say o give us enu ni bi na eto about mixture and as give us enu ni bi give us about mixture do ne boa na regulate immune system no de bia me kasa immune system na so ho den sem eba forma e ade se ene nipadua no apomoden pa wase onya na nya de so betimi anya na se immune system no na eboa na yare bia bebe nipadua no na atimi aka aka na asa e de afi ho no it is ene yese anase ho den sem eba forma e ade se yare bia bebe nipadua no no emfa ho ne aduro a obennom Mr. Yarian entimi enko nti pegivers about Mr. Aduni bi na enom na embusti mu immune system eni kwan sa wote ase na eye nipadua no ewu nsa wote ase na okoba dia internally no ma eno nso enya nkwa na se enya ahoden nti ne onom na beboa na de yafa ne recognition and identification